3, 2, 1. Varaždinu na placu ja pajdašicu mam. Stihovi su tradicionalne varaždinske pjesme s kojim se Varaždinci diče, na koju su ponosni, a ja vam mogu reći, počinje HNL za Hajduk, počinje nova sezona 2026-2027, a prvi protivnik je Varaždin. Sutra smo u live-u od 18 sati, priključite mi se u live, priključite se u Muchacho live, ajmo ispratiti utakmicu, ajmo pobijediti tu utakmicu, to je zadatak za Gonzala Garciju i njegovu momčad. Uvijek neugodni Varaždin čeka nas na domaćem terenu, bit će napaljeni na nas, to je sigurno, kao i uvijek. Mogu vam reći ovako, dakle, netko se pali na žene, netko se pali na muškarce, a njihov trener Nikola Šafarić, on se pali na Hajduk. Dakle, Varaždin Hajduk od 18:30, od 18 smo u live-u, pa ajmo vidjeti ko će koga. Šta da vam drugo kažem? Gonzalo Garcia sada ima popravni, odnosno ima 2 popravna ispita, to su ove 2 utakmice, da bi nekako ublažili onaj poraz i tragično ispadanje na Cipru, očekuju se 2 pobjede. Varaždin i Žalgiris. Te 2 utakmice na gostovanju dobiš i bit će druga pjesma. To je sigurno. Sad, ajmo mi malo ponoviti nekakve činjenice o Gonzalo Garciji i možemo li to zbilja očekivati, da li je to realno. Mislim, činjenice su sljedeće. Dakle, riječ je o izuzetno tvrdoglavom egocentriku koji je izgubio sve bitne i velike utakmice. Čak ako stavimo velike sa strane, sve bitne on je izgubio. Kao trener Hajduka, prisjetimo se samo prošle sezone i ispadanja u Rijeci, onda 5-0, prije toga, pa utakmice sa Dinamom nijedno nije dobio, sa Rijekom smo dobili 1 utakmicu, jedvice, i to kad je Rijeka igrala konstantno Europu, četvrtak, nedjelja. Dakle, ali nijednu utakmicu, ona što je bila baš bitna, nijedno nije dobio, pa tako nismo dobili ni ovu utakmicu sa Pafosom na Cipru. Nekako se trend nastavlja, ništa nije naučio očito iz prošle sezone, ništa nije naučio od utakmice sa Žilinom, koja mu mogla biti onako nekakav putokaz, i nastavlja dalje tvrdoglavo po svom. Evo, ja sam rekao onih 5, vi koji ste gledali, naravno koji pratite stalno, 5 rješenja koje je imao kao mogućnost da ubaci umjesto Roka Brajkovića, on je našao koja je bila najgora. Međutim, eto, sad ne bi trebalo ni na mladog Hurama s prstom i ovako prstom prema njemu i krivit ga, zato je kriv Gonzalo Garcia, to je jasna stvar. Ništa, nažalost, nije naučio o nekakvoj povijesti, one povijesti Hajduka koja je blistava, govorimo o povijesti prije osnutka Republike Hrvatske, prije 90-ih, pa mogao je čak i uzeti, evo i 2010 kad smo zadnji potirali europsku skupinu, ništa nije pokupio od Špace. Evo, ja bih volio da je on pokupio barem nešto, jedna stvar koju nisam napomenuo, ono što je mogao odraditi i što bi Špaco sa 2-0 domaćom pobjedom, garantiram vam da Špaco ne bi ispao. Da smo imali Špaco za trenera, ali biologija radi svoje, ne bi ispali. On bi smislio nekakvu Piriju, on bi nekakvog novog Borisa Pandžu smislio da igra flaster na onog Žažu, nešto bi smislio, nekako bi im zapaprio i ovi ne bi mogli razviti igru. I ne bi nam stvorili koliko su imali, 20 udaraca na gol. Ne bi se to dogodilo. I garantiramo da bi prošli. I to s 0-0. S 0-0 bi prošli, evo. Sad sam čak i vidovit, igram se vidovnjaka, ali znam da bi taj stari lisac nešto smislio. Ovako, eto, imaš egocentrika koji jednostavno se ne zna prilagoditi protivniku, tjera cijelo vrijeme neku svoju priču, neku, rekli bismo žargonsko zagrebačko, neku svoju briju, ali eto, ta brija ne prolazi. Ne prolazi protiv jačih od sebe. Špaco je
na nekom drugom mjestu, ne možemo više njega, ali ono što možemo sa Garcijom, a ono što ćemo moći zapravo kroz svo ovo vrijeme je samo trpiti ga. Jer nemamo para da ga isplatimo, nemamo takvih mogućnosti, vidite Dambrauskasa kako briljira. Sve je zapravo u ovoj nekakvoj naših novije, koliko je to nekoliko godina, od ono isto gdje smo imali Jakobušića koji je također bio apsolutno svojeglav, isto egomanijak. Kad je najurio Dambrauskasa, dobili smo od Šibenika gol, čini mi se za 1-1, 96. minuti, ovim dao otkaz, glupan. Ali eto, to je tako. Od onda nekako to sve ide prema dolje. Ne možemo se nikako posložiti. Sad prolazak Žalgirisa, to je mislim podnormalno. Kad bi ispod od Žalgirisa, mislim stvarno bi bilo ok da sam pokupi kofere i da ode. Da kaže, gledajte, ja dajem otkaz, ne želim novce, nisam to zavrijedio, nisam dao praktički ništa ovom klubu i vrijeme je da odim. Ali, evo, kao Hajdukovac bih naravno rađe da mi prođemo Žalgiris, pa eto, istrpit ćemo ga nekako, imamo upravu, imamo sad posložen klub na način da na svakoj poziciji imaš određenu osobu koja očito zadovoljava kriterije zapošljavanja. A mi se okrećemo Varaždincima. Kažem, čekaju nas nabrijani, igrali su Europu, igrali su 2 utakmice, mi smo igrali 4, dakle morali bismo malo biti u boljoj formi nego oni, ali da će biti napaljeni, to možete biti sigurni. Šafarić je već u predseksualnom stanju, tako da sutra ćemo morati biti stvarno puno ozbiljniji nego što smo bili na Cipru. Hajduk je na svojoj službenoj stranici najavio odnosno pripremio najavu, pa ajmo samo vidjeti tko je sudac i kakva situacija. Ono što moram još napomenuti, Hajduk je u srijedu doveo Marina Šotičeka i on ima pravo nastupa u Varaždinu i vjerojatno će igrati. No, Hajduk novu prvenstvenu sezonu započinje utakmicom na gostovanju u Varaždinu u nedjelju s početkom u 18:30. Bijeli su uoči prvenstva odigrali 4 službena susreta kvalifikacija za Europsku ligu, te su u posljednjem od njih u četvrtak s 4:0 poraženi od Pafosa na Cipru, čime su završili svoj put u ovom natjecanju, te europske kvalifikacije nastavljaju u okviru konferencijske lige. Varaždin je odigrao 2 utakmice u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu s češkim Jablonecom. U Varaždinu su pobijedili s 3:2, a u četvrtak su u uzvratu odigranom u Češkoj poraženi sa 2:0, te su ukupnih 4-3 eliminirani iz natjecanja. U odnosu na prošle utakmice, trener Gonzalo Garcia u Varaždinu može računati na krilnog napadača Marina Šotičeka, koji je u srijedu potpisao za Hajduk nakon što je dogovorena njegova posudba iz švicarskog Bazela i Hajduk ima pravo otkupa ugovora. Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, barem neće morati daleko putovati. Pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Dino Knez iz Osijeka, a 4. sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Igor Pajač iz Sveti Ivan Zeline, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba. Dakle, Patrik Kolarić je glavni sudac, a u VAR-u je Igor Pajač. To su nam 2 najbitnije informacije o sucima koje moramo zapamtiti. Uvijek neugodno gostovanje, reći ću vam odmah, uvijek neugodno gostovanje, to će biti jako teško, Varaždinci će se htjeti iščupati iz ovog brzog ispadanja, iako gledajući samo nekakve sažetke koje sam vidio ove pobjede 3:2 u Varaždinu, nekako je bilo najteža varijanta da Varaždinci prođu. Nakon toga bi nekako bila Rijeka pa Hajduk, ali eto, Rijeka je pobjedila Derry City, a Hajduk je izgubio u regularnom vremenu 2:0 i onda dobio još poslije 2 i to je dovoljno za put kući. No, nije to skroz kući, ostaje nam još ta, ajmo reći, utješna nagrada, europsko trećerazredno natjecanje, nastavljamo sa Rijekom na istom nivou i Rijeka i Hajduk su dakle u 3. kolu konferencijske lige. Idemo na taj Žalgiris.
o tome ćemo naravno nakon ove utakmice sa Varaždinom. Ono što mogu još samo reći da je u ponedjeljak izvlačenje, dakle ide ples kuglica, tako da ćemo vidjeti ko nam je potencijalni protivnik u play-offu konferencijske lige. Tamo je Hajduk nenositelj, ali kažem, ima vremena do onda. Za sad se samo okrećemo prvenstvu i prvoj utakmici protiv Varaždinaca. Dakle, stavite podsjetnik, sutra smo od 18 sati u Močaču live-u. Pišite rezultat koji očekujete, a mi se vidimo sutra. Bye bye.